Minister Janet Museveni uri mukamukuru w'ihanga ebyabagambiro bwabire nabugana abakirinju ba NRM aba district ya Ntungamo omu makajo muri Irenga. Aba barujuro mbicweka nk'Akajara, Rushenyi, Ruhama East hamwe na Ntungamo municipality kandi ababira besere kubizya enjiri ya Rwangisiriza oguhona ababehanangirizo okwetaba omuhururu eyo kurwanisa obushomanguzi. Mbwene birebi nimura corruption. Abantu nibagamba corruption haza abantu ubundi nibatekateka nko corruption nikimanyisa okwiba sente kyonka. Corruption tikikumanyisa okwiba sente kyonka, nikimanyisa okukora ebihagaro omumiringo yona. Okubeta kwanje nyono kubijutya okwangisiriza nikimanyisa ki rwangisiriza irwanda ki okutahonama rwangisiriza no kwanga ukagiye tutindi kwija kuhonama nankino ururimi n'urugamba ogwagizire ngo imiceri yo munyeto nako bunereka ko makagabo batine bebembezo barikubahabura hamwe no kubaburira cyurukumara. Inja kubagambira yaba muhurure binkugamba yaba mukiriza kunga nyowe rango bwakimpeyira amagara bwakimpeyira ururimi n'ingamba. Inja kubagambira urukwenda kurra nka Bible okwegamba urukwenda kurra ahurre mbwene muri cyo tukwatanise tufo kutandikira ari Ntungamo tuombeke Ntungamo iyo businge erukukwatanisa erukurondana erukurwanisa ebihagaro byone by'umuringo gwone kandi numbimanye bitakorwa ebitashemere gukorwa. Bo bakirinjo bagizire ngo ekibina cya NRM kiriyo niceyongera kutunguka. Twenda kubasima abo kundi ihanga ryitu mukatukunda nk'abantu ba Uganda. Ogo ngo muhanda niyo nkizo yarije kutubasa twenda twaba a combined effort tukakwatanisa na government na muzeyi niwe mamitu ihanga rikagenda mesho tukahugura abana nubwo murumo gwitu nkitwa abana ka bakirinju kandi opinion leaders. Abagurusi bakerundana batandika ekigombi nibacheta elders cha municipality abagurusi abo nambwe nibakwetenga. Omugani makuru Bishop w'obureberezi bwa Western Kole Diocese Right Reverend Johnson Twinomjuni arabwira abikirizo kurekeraho kushisha. Omukazotari wawe omusendotari wawe enkokotari yawe esentetari yawe ekibanza nobekwafutemwe etari yawe ocheta. Bishop Twinomjuni byabagambiro bwabira tayiro busaba dikono bwa kabiro mu Mutoma barkwetebekana zo kujaguza emyaka igana. Ekitor kubasa kugira businge watware ekitari cyawe nagaye no kuyatwangire naburo bakobata kumanyire iwo oyo mukusayo ngoje tinubenda kusasira mugenzi wanje omanya kunashiwo mwiguru tarukusasira okusakuza emyaka igana kandi ngo tugenderire ngwenjere buruwe kandi byongere okuwiningira mukama Yesu emitema. Aha mukorogu abaronde barukwingura mu rukaga batirwe emikono. Twashemererwa munonga abo kija kuhamya kurasi za Kristo bambaka rukagana kandi twashemererwa munonga ekigambo eki Mama Joy yatereza n'obuhabuzi obukuruga omukanwa ka Bishop witu. Amakoraga gashakwa Sengenda Abdukalim na Abraham Muganzi.